Lehenengo unitatea. B. Hiztegia. Karmele, 6 bederatzi bat, 7 3 5, 4 8 2. Pilar, bederatzi 6, 7 8 3, 5 bat, 4 0. Isabel, 6 5 bederatzi, 4 6 8, 5 6 7. Iñaki, 6 3 6, 3 4 bederatzi, 5 8 bat. Ander, 6 4 7, 5 3 bat, 7 0 bederatzi. Imanol, 6 0 5, 7 3 bat, 8 4 2.